Nei fak reel bom mesakaputea channel kan lo kir le ta in lo dam thlan zel kan bei sei ripui kara him takin lawm zel turin hlutsaktute kan hlan cheu ani tun tlumah hian hri awanga kan ril ru buai hlutsaktute han tih reh nan thil engemaw hlim awm leh beng var thlak han chhap chhuah sak cheu kan tuma uluk takin min lo ngaih thlak sak leh dawn nia chuti rual chuan kan channel min la subscribe sak ve lo tu te khoi takin min lo subscribe sak zel turin kan an ngen cheua tu beng var thlak tak tak le ngai nom tak tak te kan la ron ti chok chho zel dawn ani hunin kumaliam puya hripuya wangin ngai dan suk thlek in thlaka kongtin renga har san sei sen lo khawvelin a hma chon mek chu tiang chu ni ma se mi hosa te chu an tla che thei tak tak to lo tuna hian kumsang ni somni pakhata khawvela chenna in man to Wealthygorilla site in a thlan chhuah sawm kan on sei dawn ani pakhat chauh pawh hian chanchin soi tur anga em a tun tlumah erawh chuan heng an thlan chhuah sawm te chauh hi kan on hrut thuak chauh dawn ani hun dangah chiang zawkin kan la ron bih leh dawn nia pakhatna Buckingham Palace khawvela chenna in man to ber chu Britain lal chhung ko chenna Buckingham Palace ani Westminster London a awm ni in room zasari somsari panga bathroom somsari pariat office somkua pahnih leh state room sawm pakua awma kumsang khat zariat somsari pathum atang daih tawh khan he in hilal chhung ko official residence atan an lo hmang ngar tawh ani Buckingham Palace square feet nuai riat sing hnih sang riat a zau ni in a huan ringot pawh hi a kar somli zet a zau ani khawvela in ro pui leh man to ber ni ma se lal in lian ber erawh chu ani chuang lo ani Palace zor tur ni ta se aman hi US dollar tluk le dingon hnih le point bakwa hu vel zet tangai ani hem maya pahnih na antila khawvela in man to berdot tu antila hi Mumbai India rama om ania US dollar tluk le dingon khat man ani antila hi India rama mi house ber Reliance Industries Limited Chairman le Managing Director Mukesh Ambani in ania Chicago Architecture Firm Parkinson Oil le Hospitality Design Firm Harsbender Associates te design ani he in hi square feet nuai li a zau ni in Mumbai a kubala hi la oma chhawng somni pasari asang ani lirnging na tak Richter scale pariat chinpo dol zo tura duan ani in chhawng ruk chu kar da na car service station temple le sit somnga omna movie theater tan man ania health spa helipad pathum salon ballroom yoga studio baka ice cream room le multiplex cinema po siamtel ani bok antila hian hnathawk tu staff zaruk vel anom mek niangai ani pathumna Villa Leopolda Lebanese Brazilian banker Edmund Safra anupui Lili Safra chenna Villa Leopolda hi khawvela in man to pathumna ani French Riviera a Alps Maritime Department a awm Villa Leopolda awmna hi ram akar samnga zaw ania he ina hian bedroom sawm pakhat bathroom sawm pali commercial greenhouse helipad outdoor kitchen le swimming pool nal tak a awma he in hi kumsang khat zakua somnga panga a Alfred Hitchcock film
truquetsative chenna nia wangin a lar pui hle nge ani in nei tum saber chu King Leopold True of Belgium ani a kumsang ka zakua somni chho khan American architect Ogden Cotman Jr. chuan a design thale ani Edmund Safra Mahian Gianni le Amerla Agnelli Isaac le Dorothy J. Gilman te chu anei tu masa an lo ni to a kumsang ka zakua somriat pasari khan Safra hian lein a thi nuwa anupuin aro chun zui ta zel ani palina Villa les Cedres French drama Saint John Cap Ferrata Villa les Cedres chu khawvela in man to palina ani hein man hi US dollar makta duai zali somnga huwa chhut ania kumsang ka ziriat som thuma sak dai to khani in kumsang ka zakua pali khan Belgium lal King Leopold True chuan aleya tuna nei tu chu Italian distiller David Cambridge Mullion Spa ani kumsang ni pasom pasari khan khawvela in man to ber asoi ania anhuwa ero indang pathumin anron le pel le ta ani ram akar somthum panga zawa sidar thingkung tam tak a ombok a in big square feet sing khat sang ria ta zaw ania bedroom som pali a oma Olympic size swimming pool ba ka sokor somthum rual theina stable lian tak a ombok pangana le palais bules khawvela chena in man to pangana chu US dollar makta duai somkoman le palais bules ani babul palace tia sai le palais bules si Hungarian architect anti-lavak design ania kumsang ka zakua samsari panga atanga sang ka zakua samriat pakua inkar sak ani tuna he in nei tu hian Italian born French fashion designer Pierre Cardin ani he in hi Pierre an holiday home atan amang deuh bera hei baga hian party le event poimo buat sainan te amang tel bok swimming pool pathum huanzau takle seat zanga omna amphitheater te om tel bok ani parukna Oden Tower penthouse US dollar makta duai zathum somthum huwa chhut Oden Tower penthouse hi khawvela chen in man to zual zinga atel lo thei lo Monaco in man to ber zinga mi Oden Tower penthouse hi square feet sing thum sanga zaw ani architect Alexander Giraldi design ania group Mazokoko in sak ani thung penthouse hi chhong engemaw zat ni in private elevator po da tel ani digrizan hi samruk view infinity pool omin private water slide siam ani bok he in hian chanchin anga ema hun le a chiang zokin kan laron sei le don nia pasari na for Fairfield Pond New York khopui om for Fairfield Pond hi khawvela in man to pasari na ani for Fairfield Pond hi holding investment company Renault Group nei tu ira renner chenna ania a in hi akar som ruk pathum mazawa sa in bedroom somni pakua bathroom somthum pakua fit somkua pakhat bial zaw dining room basketball court bowling alley squash court tennis court le swimming pool pathum om in a zaw thamin electricity mamo po sang tham ema chuwang chuan ama polin power plant po anei rang thlap nge ani for Fairfield Pond a garage a hian car za chuang fe aling bok pariat na Ellison Estate Oracle co-founder le khawvela mi house ton to zinga mi Larry Ellison in Ellison Estate hi khawvela chen na in man to pariat na ni in
US dollar makta duai zahni man ani akar somni pathum zau ni in property chi hrang hrang sawm a awma tea house bath house baka mihring siam chop dil le koi pon te om tel bok ani he estate hi Japanese Emperor Palace entonasak ania a design tu hi Paul Driscoll hi architect ani baka Zen Buddhist teacher ani bok a compound a hian thingkung hlutak tak cherry blossom maple oak le redwood te pawh tam tak a ani pakuana Palazzo d'Amore Beverly Hills California khawvela chena in man to pakuanai hmu thein a Palazzo d'Amore nei tu hi real estate entrepreneur hlawtling tak Jeff Green ani a in hi square feet singa sang thuma zau ani hol mai Mediterranean style a sak villa hian bedroom som pahnih bathroom somni pathum swimming pool tennis court waterfall le theater te awma car garage somni pasari zet anei tel bok he in sakdan le cheidan hi chena in ai ma in holiday resort ang ma zoka ma se Jeff Green hian chena ta na hmang du zok tlat mai ani mihring hi aloin an lo thei khop mai sawmna 1819 Kensington Gardens London a billionaire ro Kensington Garden hi khawvela chena in man to zual sawm zinga alang lo thei lo ani he hmun nei tu hi Indian business magnate le billionaire Lakshmi Mittal ania khawvela steel making company lian ber ArcelorMittal chairman le CEO nilai ani square feet singa sanga zau ni in kumzabi som pakua hunlai sak ania atira chuan in pahnih inzoma sak ania ma se hnuwa developer David Khalili chuan in pakhata asiamta ani bedroom som pahnih a awma indoor pool Turkish bath baka car somni da theina parking space bok mitalana leihma hian he in hi khawvela milangsar tak takin an lo nei to anei tu massaging a hian Rockchilds Free Please David Khalili le Formula 1 car in thlan siak entry tena kan hriat lar Barney Eccleston te pawh an tel nge ani ole khati zong kha ton tuma kanon thlir thuak thei chu ani a hun le a chiang jok le fia fai jok in amalte tein kan la thlur le don nia kan lawm